Pasukan Chechnya versus Ukraina baku serang di dalam hutan. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 15 Oktober 2022. Mereka saling gebuk dengan cara baku tembak di dalam hutan. Dengan mengandalkan senjata laras panjang, pasukan Chechnya terus melepas tembakan ke arah tentara Ukraina. Mereka juga menyisir wilayah yang diduga menjadi posisi pasukan Zelensky. Pasukan Chechnya dan tentara Ukraina bagaikan api dalam sekam, mudah terbakar karena di antara mereka masih memendam kebencian. Diduga lebih dari 50 tentara terlibat baku tembak di dalam hutan. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Tuak! Allahu Akbar, taçı diyor alıştık. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. La yazurru ma ismihi şey'un fil arzi ve la fis semai ve huves semi'un alim. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed ve sellim. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.